November ni som pakhat sang ni som ni panga ani New Delhi Red Fort Bula boma puaka he bom puaka amo phurtu te han chuya atopa chuan Pakistan atanga terrorist group pakhat Jaz Hmar te thiltih anga tunai hianin police te a chui chiang tu te chuanin an ngai chho tran to ani tin he bom puak case arap thak khop maya mi pakhat ruang kha motor chunga nge bike chunga atia a lit top lai ha ka muni a thisen kha a bonus box se rapthlak tak ani rapthlak tak ti chuan khami bom puak kha tunai hianin officer zanga chuangin officer zanga chuangin tunai hianin an chui me ka ni a pui ngotang chuan Prime Minister Narendra Modi te Home Minister te pon thu chuan nei to a hethila mo phurtu te hi chu an chu ho lawang ti hi a chiang reng to ni arap thak khop mai hetianga India rama thilan thleng ve rengot po hi arap thak chuanin kan han phei hretang heta hian tunai hianin Dr. Pathum ngor paruk kan enang ma se doctor an man treu mai ni heng doctor kan ti te hi mo an doctor dan hi rap thak khop inti mai teng arap thak ang zong in soipot mai te ang under the scanner educate hey heng mi te hi in muem faces of white collar terror anti khera white collar kan ti jai doctor de zonin abron var hi an ha thena ni za om lu tu ka ni ama ro chu heng mi te hi ani the tiang hianin an thiam na an theina kha midang te ta na mal so na le midang te ta na tangkai zong mang lovin midang te tina tu le midang te poi khoi zong ang khanin an mang te mai ani arahan ha thak shin tak individuals, all of them doctors. Now let's begin with zawai ken doctor vek ania khovel nga ya chuanin mithiam tak an ni achan chu ani na po doctor with Dr. Umar Nabi. He is the suspected suicide bomber. Ma sabera ki Dr. Umar Nabi te ki bom ti puak tuanga an rin lel ber chuni tuna hian mo. Remember, he was the one who managed to escape when the terror module was being busted in Faridabad. Then Faridabad police ten an man treu mai ani doctor puak thei thil kezi sang ni zakwa lai vel khan in ka hria doctor atang te khianin an manamo khami police ina be pui Faridabad an thang lai khanin khipa Dr. Umar Nabi akhe khipa khi alo tlan chuak man ni news ni na ron report ta ni and Dr. Adil Ahmad Rathar has been minga tang reng po hianin Dr. Adil Ahmad Rathar mo engsa khuang e ani ti chu kan hrethiam vek mai ome arrested from Saharanpur. Dr. Muzammil Shakil arrested from Faridabad. Ki Muzammil Shakil ke chu Faridabad train an manani. And what's the common link between all of them? Not just that they were all doctors, all three worked at Government Medical College in Anantnag. Heng Dr. Pathum an man te hi heng firfiak Pathum an man te ti to teng doctor ta ka soi amaro zo ka mang in thasung aza omlu tu kan na hemo chu ban zon heng firfiak Pathum te hi an profession chu doctor ani tin anin an na le pakhat chu an Pathum khian Government Medical College ha anant nang ka tiang vel kha ani lam thiam te po har khop mai hemi Government Medical College ha hianin an thok vek ani Sarkar Medical College ha an thok ti chung zonin khi tiang ril ru hin lo pu nia ai apoy ani tro an firfiak le lutuk thina all three worked at Government Medical College in Anantnag. Let's move on. Let's tell you more links. May se pakata lo tel vele ni bok mai na lat mai na hethila hian mo common lo khop mai Jaz Hmar te Pakistan helho Pakistan terrorist ho hian ending en yang women wing kan tiang je he am mei chepol ang chi te po khan lo nei vele pekani han in da izai klak thin that are common between these individuals. Dr. Muzammil Shakil arrested from Faridabad. Dr. Shaheen Shahid arrested from Faridabad. This woman, this is what reports are suggesting. This is the woman who was Shaheen Shahid tasked with the job of
radicalizing people using social media. She was tasked with heading the women's wing of Jaish Mohammed by Masood Azhar's sister. She's been arrested. AK-47 was recovered from her possession. Ama chang hianin AK-47 pon manani. Oh, chuanin khinu khi an manakhi. Dr. Thawania, Dr. Shahid kimo. Faridabad atreina manak khinu khi amo phurna ang unpack chu social media radicalizing ante he ante ang soifiang o social media thudik lo pui thiltih lo pui sa khwa in melmak theina turang te le sa khodang ina he an mani sa khwa an ron mu that deuh theina turatan te le an mani sa khwa vek te abigin thalai te pawning chu meichia te pawning ama meichia ni boxiamo entinge ro thap le rapthlak lutuka khatianga chetura infui porna ang zong dewaniang khatianga social media thu han the darvel kha khino mo phurna khi ani kha tuna kan she theichin zelani. They were employed at Al Falah Medical College, Faridabad. The common links between the faces of white-collar terror. These individuals, under the scanner... Tuna, Dr. Anman Zuzong he Medical College ha. Thok lai vek ani. Chunin Dr. Pakhat phei ka chu. Fir pakhat phei ka chu. Tester, seed. Atang hianin chemical pakhat enge kha tricinamide kha ka theng hil ta ming kha. Kha chemical mang khanin mitam tak tha lo thu mani. Kami chemical pakhat kha tur lo om lutuk poison lo om lutuk ania chu tempula te le mundanga te an tuin tur ne na pol an tum nge khalai tak ka chiang lawa amai ro chu kami tur mang khan mitam tak rai hlum malo tu mani atum me kani atum me ka chu police te khanin an vanang chinga kami a plane kha a flop ta ani. Arrested except for Dr. Umar Nabi, who is the suspected suicide bomber. He was the one who was driving the I-20 that exploded, killing people and injuring innocents. Imo, news pakada tangka mule dan pei chuanin Faridabad khetiang khianin mitam takha police an vaman tamai si khatia an vaman kha Dr. Umar Nabi akhi Umar Nabi akhi a hlau thong nge a phili boy nge khetiang khianin Redford bula New Delhi bom kha athiante Faridabad an man zo nu de lok khan khetiang khianin atipuak tamai anga soina news te po omani Let's go back to our reporters. We have Ankit on the broadcast with us. Ankit, at the moment the operation is intensifying. Accomplice chuanin he case a bompok case po himo anti-terror law kasi solo chuanin UAPA kami nuaya khanin case te po kha an file ni nge na langa he thila hi chu Pakistan te ne na in thlun zom na anei awangin heng hel ho te hi India le Pakistan in kar chu engemaw chena chuanin a chiat to mana kalai ngan in kar a chele zual ngein arin om bokani tuna hian kan prime minister hi Nepal nge Bhutan kha khamia khanin a zin mekin ka hria ani po khanin poyo thi tu te ron soya cha he thila hi chu ama khop mai tro ei sa khwana shrim te hi ke choni ka soi top thina kan thian za ho kan ti na po hianin thil reng hi the extreme lutuk ani to hi chuanin athalamain athalolam hi a hring nge ka ti thina engsa khuwa po ni se Christian na te Muslim te Hindu te le dang te po niang a fiak zong anga ankal to chuan a khoya moni hi din ankal sual nge thina ni ne ti hi kan soi ho thina ni so ta dibrugar kan om lai te pon mo an soi ve na sa thina ni kami operation sindur lai te po khan acha chu hei tu na te po mithiam ania khovel nga ya chuan Doctor vek ania an zawai khenin Jammu and Kashmir mi vek anin ka sia kemi Pulwama live atanga doctor te po ni na lang ani doctor vek an ni thiam na lama chang chuan ama ero chu matinge hitianga an chet kan ti chuan an sa khwa bok kha khata bok khanin a chui kir lo thei lo ani thina na eng ang poin han tum lo mai lamo kha ani tun trum news kan han react thei chu chuanin hei
chair thar ka nei a hi dibruga usang sanga cardio super specialist zir turin ron kala chair acha a chuanin khomo sang sang lo thut ve chin ka tia a tha ka ti khop me he thuta ha dam siamo chair a hi alian thang reng box ya tian enge lower back support te ti hian in hei enge neck support te a om vek box ya thuta ha dam sia ka she thiam dam phei chuanin kar chang khang dewa kan chuan hei motor seat te pokha ang ka ti thina ni ho chu wa chuan hei tu na hian in na cha ve thei ta hei ha vir si de lo om ve si ni riek pa han riek te pon numom sot ani he thila wang hian mo le na ti zong kha ani tun chu mata na kan han riek thei chu video lại cái gì một lẽ trêu đó nha, cho cái soi mày, hệ thi là vàng hiện in với nạp bộ, Guwahati railway station à, thế bộ, anh rồi strict sort cop mày á, RPF railway protection force ni ta in cái gì à, khăn thế bộ khăn in, anh check ulu cop mày ni Guwahati railway station thế bộ mo, phim khur ai ni, tu na hiện in India ram pum pui hi, anh phim khur cop in lang ani, police thế bộ. Anin tizong yang saya anin ral ring kan ti mai don mi tro ka tizong hanin soi ta mai la kan sa thiam vekin ri ma an film khur khop mai tu na hian mo ka tiang hathil om zia chu ani le tizong ha tu mata na kan han react thei chu ani video la in mule theu do ni